นี้Sambit Patra BJP National Spokesperson Manipur in charge pa in Kangpopi District Ahongbil na Kangpopi District sunga CSO yo si in kotu makai na noya kimupina na kiniyin memorandum khat na kipin hi iti memorandum mahin akhat na choile security concerns of the Kuki-Jo community ani na lack of administrative representations athum na hi demand for separate administration ali na protection of tribal areas anga na hi Kuki-Jo community stands agum na cessation of hostilities asagi na educational and healthcare infrastructure relief and rehabilitation again na hi legal action against hate speech and violence iti memorandum hikipi hi in memorandum pi na ba na chun supplement tabangin lamkai chairman pa hin secretary pa hin tula lamkai dang in jong paulim na akinayin ama ko na ahun na pi pe na sei jo hile chamna sa nga ye ti in chamna ding hin ki ho angajin ki ho kiti hi alimin ampun khatwini ve thumve li ve avel vela solution takai ki ho de heti chu pi pe na sei in ji chun in the near future anai lam thei pe na hi center in delhi both communities to khoma chi thu ho sei khom na dinga nen ko du hin na ho yang na pa no nga ye ti chu ama hen thu pi pe na sei hi ye chun tu ni ki mu to na hi official yong mai the unofficial yong mai the yong le gam sumo pu lam kai khat tu to power to center ruling lam kai khat in party lam kai yong hiya ama yong mp yong hiya gam sung hong vil na hi gam sung lam kai changen ki mu pi lo kho e ti a chu ki mu pi a hi chi memorandum hi ki pi a lungel ho yong ama ja dinga chu kichen ta sei khom na ki ne hi ti chom cha tu ni gam sung pi te he dinga media mangcha phon do na kan ni he